Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ibintu biba bikomeje kuba ibindi by'umwihariko bwose ari nyamuneka ku butaka bw'u Burundi cyangwa se bwo kwa Sebarundi, ibintu biba bikomeje kugenda bikarangira ngo muri ano masani nabyo tugiye kuba twinjiramo, ariko murabizi neza yuko ibintu tubyinjiramo tubanje gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, aho rwose hari abantu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu bice byo muri Korine Mujejuru, mu bice byo muri Korine Munanira, mu bice byo muri Korine ya Tongo, mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, baba bariyo gatanu kuri kagenzi kako. Tubahaye ikaze rero hano kuri Duniani Kote TV. Tugiye kuba tugaruka kuri byinshi rero, ngira ngo muraza kunyemera tugaruka ku ma operation agiye atandukanye, ariko tugaruka kuri operation yamaze kuvugisha benshi, akaba ari imwe muri operation by'umwihariko ikomeje kugenda igarukwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye no mu gihugu cy'u Burundi. Ni operation yageragejwe ku isaha y'isa 11, ariko iyi operation ikaza gusiga nta kintu kidasanzwe kibaye, by'umwihariko kuko icyitwa ingabo z'abarundi ngo muri ano masaha rwose ziri tayari, zikomeje gukora n'ibishoboka byose kugira ngo ikijyanye n'umutekano ukomeze usugire hariya ku butaka by'umwihariko bw'u Burundi. Ni operation rero yari ikozwe n'abasirikare bagera kuri 6 kugeza magingo aba basirikare batari banamenya ngo ni bantu iki. Ni operation yari ikozwe n'abasirikare ngo abarundi bo bise yuko ari abareditabara. Ubwo rero rwose birumvikana yuko mu gihugu cy'ubuntu nyamuneka ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Usibye kuba ibi bikorwa byatangiye kuba, mwaba nk'Imana mwe nko munyemere mbabwire yuko ahitwa muri teritwari naringiye muri Uvira, muretse gato kwinjira Uvira kuko mu kanya nabyo ibibaye ku barundi ni saga navuga ko zikomeye. Reka tube turetse gato kwinjira hano mu bya Uvira, ahubwo tugaruke gato hano muri ibice bya Cibitoke. Ni Cibitoke n'ubu rwose nyamuneka yumvikanyemo amasasu menshi rwose, amasasu abenshi bari no kuvuga bati iyi si imyitozo, kuko iba yari imyitozo, ni amasasu ashobora kuvuga uyu munsi ejo agahagarara. Gusa twebwe amakuru dufite kuri iki kigo cya gisirikare kiri hano Cibitoke ni amakuru aremereye cyane. Ese mwari muzi ko bigendanye n'umubare mwinshi w'abasirikare barimo barinjira hano muri ibi bice by'umwihariko muri iki kigo cya gisirikare cya Cibitoke? Ibi ari bimwe mu biri gutuma ibintu bihindura hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo yenda ako ni kamwe mugomba kumenya, n'ibindi byinshi mugiye kumenya. Ni nacyo kintu muri kumva gituma amasasu menshi cyane akomeje kugenda yumvikana hano kwa Sebarundi. Tugaruke gato hano Bujumbura, by'umwihariko ni Bujumbura nayo ikomeje kugenda igaragaramo ibintu byinshi, umutekano utameze neza, gucungana hagati ku mpande zombi nabyo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Harimo aturuka hano Bujumbura nuko isaha n'isaha hashobora kuza rwose kuba by'umwihariko igitero gikomeye, kuko umutekano urimo urongerwa. Ngira ngo hari ibice bimaze koherezwamo abasirikare, uko umujyi ufite ingune enye, ebyiri muri zo zamaze kuba zoherezwamo abasirikare kandi mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo nabyo ni bimwe mu byo turaza kuba dukomozaho, tukagenda tuba updating tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera tugaruke gato muri CNDD-FDD kugeza abagenda gikomeje kuvugisha benshi. Igihugu cy'u Burundi murabizi ni igihugu gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ayo ni amatora y'umukuru w'igihugu, amatora y'umukuru w'igihugu, amatora y'abadepite akaba ari muri uyu mwaka. Rero aya matora yakomeje kuvugisha benshi bari kuvuga bati ese amatora azaba, abandi bakavuga bati ese amatora ntazaba. Byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa, ngira ngo nabyo turaza tubikomozo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kuvuga kuri byinshi kuko turaza no gusimbukira hano Gitega. Hari amakuru arimo aragenda haturuka, hari inama iteganyijwe Gitega iza kuba iyobowe n'uwitwa General Prime Niyongabo. Ni inama iri bureme, ariko iyi nama ikaza kwitabirwa n'abasirikare gusa.
ngira ngo tutagiye mu bintu byinshi reka duhita tuninjira muri ino nama ahasigaye tubabwire ese iyi nama iraza kuba iganira ku biki, ese iyi nama iyi nama rero ni inama iri bwitabirwe n'abayobozi b'amapeti agiye atandukanye, aho rwose nakiriye n'amakuru y'uko iyi nama iraza kuba iyobowe n'uwitwa General Prime Niyongabo. Iyi nama ikaza kuba irimo abitwa abakoroneri bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, abitwa ba Kanamugire. Iyi ni inama iraza kuba irimo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu bya gisirikare, ni inama iraza kuba irimo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu bya politike w'i Burundi mu bya politike, ni inama iraza kuba irimo amapeti agiye atandukanye akomakomeye, by'umwihariko agiye kwiga ku kijyanye n'umutekano muke n'ubundi ukomeje kugenda by'umwihariko uko bwije n'uko bukeye urushaho kugenda uzamba. Ngira ngo umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi ni umutekano muke uko bwije n'uko bukeye ukomeje kugenda uzamba, kugeza aho ubu tuvugana uko bwije n'uko bukeye twakira amakuru y'amasasu yavuze akavugira mu bice bigiye bitandukanye, akavugira mu mijyi igiye itandukanye. Ibyo rero biri muri bimwe rwose mu bikomeje kugenda bituma hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu biba bibi cyane ndetse birushaho kugenda bigana ndetse binakarata. Usibye kuba ibi bintu bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo iyi ni inama iraza kugaruka ku bijyanye no kudiployinga abasirikare mu bice bigiye bitandukanye. Ni inama iraza kwiga ku kibazo cy'umutekano muke isa n'isa ushobora kuvuka ku gice igihugu cy'u Burundi gihanamo imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari inama iri bwige byinshi bigiye bitandukanye, dore yuko rwose ibi ngibi bibaye mu gihe igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, ndetse hari n'urwikekwa yuko icyitwa Red Tabara by'umwihariko gishobora gukora ibitendo mu buryo mwese cyangwa ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Usibye kuba Red Tabara yakora ibitendo hano mu gihugu cy'u Burundi, iyi ni inama ibaye mu gihe umupaka w'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushumbirijwe isaha ku isaha. Igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba ko M23 ishobora gutunura icyitwa coalition izi mbonerakure, by'umwihariko ikazikubita tukabona izereje zigaruye hano mu mujyi wa Bujumbura, tukabona uyu mupaka wo kuri kote y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo barimo barawuyobora. Ibi rero rwose nyamuneka ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose bivugwa muri rusange ubona byanamaze guteza impagarara zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri no nkuru twikomereze, nababwiye amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi menshi cyane. Tugaruke gato ku witwa General Prime Niyongabo. Uyu mugabo nawe ni umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje kugenda bacunganwa. Impamvu iyo mvuze bacunganwa n'abandi bagenzi be, impamvu mvuga gutyo nuko ari umwe mu bagabo bazi neza igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi bashobora kukirekura kikagwa, ariko akaba afite abanzi benshi. Uyu mugabo afite abanzi benshi indani mu nzego za gisirikare, afite abanzi benshi indani mu nzego za politike. Impamvu uyu mugabo bavuga yuko afite abanzi benshi nuko ngo ibintu byose uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva akora, uyu mugabo aba abifitemo uruhare, ngo ubundi ngo inama nyinshi ngo usanga rwose ngo bazijya kugira ngo igihugu cy'u Burundi bagishyire ku murongo, ariko ibintu bikarushaho kwanga. Ngira ngo ibi nabyo ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda rwose biteza ikibazo gikomeye cyane, ariko bigendanye n'amakuru ndimo ndakira rwose uko byagenda kose ibintu bigomba kuza gukomeza kugenda neza, abagabo bombi bakakomenya gukorana mu buryo navuga ko budasanzwe. Tuve kuri ino ngingo twikomereze, ngira ngo amakuru yo ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugaruke ku kigendanye no kuba imyitozo hano mu kigo cya gisirikare cya Kibira ikomeje kugenda iba agateranzamba, ndetse abaturage bagakomeza kumva amasasu menshi yumvikana.
hano hari umuturage wanyandikiye ati amasasu menshi turayumva mu masaha nimugoroba, amasasu menshi turayumva mu masaha mu gitondo, tugakeka ko hashobora kuba hari atake yabayeho, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, iyi ntabwo ari atake, iyi ntabwo ari atake, ahubwo rwose nyamuneka reka mbibwire yuko rwose iyi ahubwo ari imyiteguro idasanzwe ku gisirikare cy'imbonerakure, by'umwihariko kiri hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni imyiteguro idasanzwe ku gisirikare cy'imbonerakure by'umwihariko kiri hano mu gihugu cy'u Burundi, cyinshi cyagiye kijyanwa mu gisirikare ku gahato, kugira ngo mu gihe igihugu cy'u Burundi gihuye n'ibibazo n'ubundi gitegura guhura nacyo, ahangaha habeho kwitambika. Ubwo rero birumvikana muri make baba bagomba guhita babigisha fasita, bakabigisha imbunda, kugira ngo mu gihe habayeho saga cyangwa se ikibazo gikomeye cyane habeho kurasa. Habayeho kurasa. Nk'ubu uyu muvandimwe nanone yagize ati usibye kuba Cibitoke amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana no mu bice bya za Kibira muri rya shyamba rya kimeza, naho amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana, kandi Red Tabara uko bwije n'uko bukeye ni nako igerageza kugaba ibitero biremereye cyane, ndetse bishobora no kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi isaha ku isaha. Ngira ngo ayo nayo ni amakuru tuba tutagomba gucikwa, muba mugomba kumenya 5 kuri 5. Iyi Red Tabara iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko igice gito mu buryo navuga ko butagaragara bw'umwijima iri mu gihugu cy'u Burundi. Isa n'isa rero ni bamwe rwose mu bantu bashobora guteza icyitwa ibibazo bikomeye cyane, bashobora guteza icyitwa saga, bashobora guteza icyitwa imiripuko hano mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu igihugu cy'u Burundi kigomba kuryamira amajanja kikitegura, kuko isaha n'isaha kitazi uko ibintu bizagenda. Ngira ngo narababwiye nti ibihugu bitatu bihana imibi bifite abanzi, kandi buri umwe uko byagenda kose hari abagira uruhare muri kugira ngo abo banzi ndetse na saga zihoraho muri ibihugu byo muri Burasirazuba bwa Afurika zigaragara. N'ubu reka mbanze mbahe urugero. Igihugu cy'u Burundi Red Tabara irakirwanya kandi icumbikiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko byose ni intandaro ya Kongo, nimba ari uko ari igihugu kinini simbizi. Igihugu cy'u Rwanda gifite umutwe ukirwanya uwa muri Kongo bita FDLR, uyu uri n'uwo mu basize bakoze jenoside mu mwaka w'1994. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa byose iyo biri kuba, ndetse abantu bakaba bazi ko bishobora guteza ikibazo n'umutekano muke mu karere, byakakwiye kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu babirangize babishyire ku murongo. Ariko ibi ntabwo bishobora gushoboka, nta nubwo byakunda kugira ngo babishyire ku murongo, kuko abo baturanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bishoramo ingingo nini y'imari, ahubwo kugira ngo iyi mitwe ikomeze ikomere ndetse ibe imitwe by'umwihariko ikomeye hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi. Abo rero nibo bakomeza guteza umutekano muke, ugasanga ibintu bikomeje kugenda bizamba muri rusange. Tugaruke gato hano by'umwihariko Gitega, ariko se Gitega sinavuyira Gitega kuko naho rwose nabuze mbona ibintu bikomeye cyane, nabuze mbona rwose umutekano nawo rwose waho wakomeje kugenda wongerwa. Ni kimwe n'ano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, nahoze mbona rwose ikijyanye n'umutekano bari kugenda batwongera. Nababwiye nti igihugu cy'u Burundi rwose kiri mu mazi, biragira ngo abanyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, nahoze mbona rwose ishyamba atari ryero, ibintu bikomeje kugenda bikomera, ndetse abanyapolitike bakomeje kugenda bitegura byinshi bigiye bitandukanye, ndetse bishobora kuzatuma igihugu cy'u Burundi isaha n'isaha kijya mu kaga gakomeye cyane.
ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa kuko nk'ubu uwitwa Agathon Rwasa ibaruwa nyinshi akomeje kugenda yandikira ubutegetsi buriho bw'u Burundi, inshuro nyinshi agenda agaruka ku kijyanye n'umutekano muke kandi ugirwamo uruhare n'inzego za leta ndetse n'inzego za gisirikare, akavuga yuko ibi biramutse ari ibintu byakozwe neza cyangwa se byateguwe neza, ikijyanye n'umutekano wakabaye uhari by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose usanga abiteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse gishobora no gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Ngira ngo amakuru ni menshi tugiye no kuvuga byinshi bwakira bugaca, ahubwo reka tubashimire dusoreza aha ngaha abakunzi ba Duniani Kote TV.